Hi, welcome to the Hills, and as soon as you reach Kano Charles Aine ori director w'ishomero rya The Hills Nursery and Primary School erikushangwa mu Rukondo kitagato mu Rushema okuhayo okubangura oku n'obwabire nabuganaho n'abakuru b'amashomero ku rugo muri Nakawa, Kawempe, Rubaga na Makindi Division muri Kampala barikwegetera mu kibiina kyabo ekya National Private Education Institutions Association Uganda CHEPE ne PEER n'ekigendererwa ky'okuhajanaho aha barikukora omu mutindo gw'ebyobwegyese aho abashoborire ekyamureetiire n'atandika. Because our foundation, I believe the foundation of our school here is so poor. The child comes from home at 4 years, 5 years, runs to a primary school. Now it is UPE, whether they teach or not, he goes back. How do you expect that person now to sit and appear in paper? It is difficult. Kutana aha mashomero agandi ugashobore ku abana abehibine kutandika kushomesebwa karamagezi. Yashinka will come and make consultations with you to integrate computer in learning. So the concept has already been given to me on integrating e-learning. kusima abagenyi bitaba abarga Kampala district. Over the years, kikaba kijye cyaro kikuza Kampala ku benchmarkingayo konka hati story tujere tugihindura ahabwa ekiriyo mu cyaro kunuya. Joseph Basiku ori chairman wa NEPER nagira ngo okushomesa ebyakaramagezi omu baana ba primary n'ekintu kikuru munonga. Okusinziira esoma eriwo lwaleero eri ku kigambo ky'okugamba nti what can I do? Oba nze ng'omuyizi kiki ennina okubeera nakyo okubanga afiitinga. Amasomero amalala gali eyo twandibadde tusaba bakope enkola eno. Abagenyi abakurugo muri Kampala basimire n'omutindo ogubashanga hishomero eri aba bashobora terwese obuzubu obubasingire kushanga nk'abakuru b'amashomero g'abuntu n'ebiri kucumbagiza ebyobwegyese. Zebwa okuli e Kampala kwe kumu n'okuli e Bushenyi newankubadde nga Bushenyi si kyalo bw'otuuka ku ssomero tokkiriza nti liri mu kyalo. Okusomozebwa okusinga okwemisolo okusomozebwa okwokubiri kwekubeera nti private schools newankubadde zikola omulimu munene nnyo nga The Hills bweri nti ly'essomero lyokka mu kitundu lyolaba erisitudde omutindo gwa education ate era nga n'omutandisi agamba nti yalitandikawo olw'okugezaako okwongera omutindo mu kitundu ogutaaliwo. Professor Mauda Kamatenese omuhango mu byobwegyese we nahabura abazaire okufayo bakacoka kurungi amashomero gubari kushomesezamu kutari kutwara omwana omu buri shomero lyona eribashaka. Nguna wana oza kutwara omwana mu shomero banzo ofa kintu ekikwatikine ishomero eri omwana wanje naraga mu values nibamanya kushaba abashomesa namanya omwana okumworra nk'omwana n'emico bagimutekamu ninga n'okufa kya academics kyonka. Abahangu omu byobwegyese kaingi bizire nibacyoreka ngu amashomero gahikire kuteeka amaani aha kuheereza obuheereza bw'omutindo ebyobwegyese byaza kutunguuka mu Uganda. Amakuru aga gashakwa Gerald Tugume omu Rushemba. The future of The Hills is our future.